Izi modoka 10 ngiye kubwira nizo modoka za mbere zihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ubundi tuvuze imodoka zinze kurenza izindi zose mu Rwanda utangira kumva Mutesi Jolly. Mutesi Jolly afite imodoka igura hagati ya $322 ndetse rwose na $400,000. Tugakurikizaho uwitwa Muyango Claudine ufite imodoka igura hagati ya $45 na $60,000. Si ibyo gusa kandi Bruce Melody afite imodoka yitwa Barabasi igura hagati ya $280,000 kugera kuri $300,000. Ndabizi niba ukurikirana sinema cyangwa se imyidagaduro mu Rwanda utangiye kubatse noneho iva imodoka ya Richard cyangwa se umugabo wa Nyambo yo yaba igura ngahe ese ubundi yitwa ngwiki? Nyamuneka iriya modoka yitwa Cadillac Escalade V igura hagati ya $142 kugera kuri $352,000. Nyamuneka rwose ni amafaranga atari make cyane. Iriya modoka yitwa Cadillac Escalade, iriya modoka irahenda. Abantu benshi kugira bati rwose iriya modoka igura $500,000 ariko rwose ntabwo ari byo. Uyu munsi ngiye kukwereka cyangwa se ngiye kubwira imodoka 10 zihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Nandi mpamvu nabakore ino video nuko hari umuvandimwe wanyandiki kuri WhatsApp aramubwira ati Iva rwose watubwiye abakobwa bafite imodoka zihenze none uzadukorera urutonde rw'imodoka zihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Tutizimbye mu magambo rwose unyemere dore ku mwanya wacu wa 10 tujya ku mwanya wacu wa mbere. Imodoka ya 10 ihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda yitwa Tesla Modoki. Iyi modoka igura $79,000,000. Nyamuneka rwose yitwa Tesla Modoki. Niwumva umuntu bavuga ngo afite imodoka Tesla Modo cyangwa se Tesla gusa ibyo birahagije. Iyo modoka uzamenye neza yuko iri mu modoka zinze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Igura $79,000 ikaba yitwa Tesla Modoki. Imodoka ya 9 ihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda yitwa Mercedes Benz GLS 300. Iyi modoka no Muyango Claudine agendamo ikabigura hagati ya $45,000 na $60,000. Yitwa Mercedes Benz GLS 300 rwose ni imodoka ihenze cyane kandi ibereye buri muntu wese w'igitsina gore w'umunyarwandakazi cyangwa se ufite amafaranga yiwe akaba ari umunyarwanda, yewe niyo batari umunyarwanda apfa kuba ari umugore cyangwa se ari umudamu. Iyi modoka rwose ni nziza kandi rwose ibereye ijisho cyane. Yitwa Mercedes Benz GLS 300 igura hagati ya $45,000 na $60,000. Iyi modoka irahenda kurenza uko ubitekereza. Imodoka ya 8 ihenze kuruta izindi zose hano mu Rwanda yitwa Toyota Land Cruiser 2024. Iyi modoka igura $1,084,000. Iyi modoka rero rwose ni imwe mu modoka nziza cyane kandi zibereye ijisho zikunzwe n'abatari bake cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Yitwa Toyota Land Cruiser 2024 igura $1,084,000. Ni amafaranga atari make cyangwa se ni amafaranga nyine adakorwaho n'ubonetse wese. Ubundi aya mafaranga abonwa na babandi twita abajijita faranga cyangwa se babandi twita abahirwe abarenze uruhombero. Ku mwanya wacu wa 7 nagushyire imodoka yitwa Cadillac Escalade. Iyi rwose niyo witwa Richard cyangwa se umugabo wa Nyambo. Igura $142,000. Nyamuneka rwose ni miliyoni zitari nkeya. Igura $142,000. Yitwa Cadillac Escalade V. Igaragara neza kandi ibereye ijisho. Ku mwanya wacu wa 6 w'imodoka zinze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda nagushyira imodoka yitwa Mercedes Benz E64 EMG. Iyi modoka yitwa Mercedes Benz E64 EMG igura $157,000. Ese ino modoka uri kuyumva neza? Igura $157,000 ikaba yitwa Mercedes Benz E64 EMG. Nyamuneka rwose iyi modoka ni nziza kandi ibereye ijisho, itunzwe n'abantu bake cyane hano mu gihugu. Mbere yo kurumubwira imodoka ya 5 ngiye kubanza nkwereke indi modoka imwe gusa itunzwe n'abantu bake cyane hano mu gihugu. Yitwa RX cyangwa se RX 600. Iyi modoka igura $169,000. Yitwa RX cyangwa se RX 600 igura $169,000. My brothers rwose izi miliyoni ni amafaranga afatwa cyangwa se ashobora kurekurwa n'abantu bake cyane. Reka tugiye ku modoka yacu ya 5 ihenze kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Iyi modoka yitwa Mercedes Benz GLE 63 EMG. Iyi modoka yumva neza cyane yitwa Mercedes Benz
GRA 63 EMG igura miliyoni 172. Ese izi miliyoni urazumva neza? Yitwa Mercedes Benz GRA 63 EMG ikaba igura miliyoni 172. My brothers, aya n'amafaranga atari make afatwa n'abandi twita abakire cyangwa se abaherwe abarenze uruhombero, abajejeta faranga. Ku mwanya wacu wa kane w'imodoka zinze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda gushyira imodoka yitwa BMW X6. Yitwa BMW X6 igura miliyoni 179. Nyamuneka rwose iyi ni imodoka ihenze cyane kandi igaragara neza ibereye ijisho. Yitwa BMW X6 ikaba igura miliyoni 179. Ku mwanya wacu wa gatatu w'imodoka zinze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda gushyira imodoka yitwa Toyota Land Cruiser 300 series. Iyi modoka yitwa Toyota Land Cruiser 300 series igura miliyoni 180. Aya ni amafaranga atari make kandi n'imodoka rwose igaragara neza ibereye ijisho. Abantu benshi bayikundira yuko rwose iyi modoka waba uri mu cyondo, waba uri muri kaburimbo, aho waba uri hose iragenda kandi nta kibazo. Ifite suspension zimeze neza, niya modoka ushobora guterekaho ikirahure cy'amazi ukavenda nk'imuhanga ukagera i Kigali cya kirahure n'agatonganya kari kavaho na gatoya. Si ibyo gusa kandi iyi modoka abenshi bayikundira yuko nyine ikurura imbere ndetse n'inyuma, ikaba yitwa all wheel drive. Ku mwanya wacu wa kabiri imodoka zinze cyane nagushyira imodoka yitwa Range Rover SV 2024. Yitwa Range Rover papa. Iyi modoka irahenze kurenza uko ubitekereza. Yitwa Range Rover SV 2024 igura miliyoni 220. Nyamuneka rwose imodoka za Range Rover zirahenda kurenza uko ubitekereza. Ikintu abenshi bazikundira, icyambere Range Rover igaragara neza, iteye neza kandi rwose ibereye buri muntu wese, yaba umugore cyangwa se umugabo. Si ibyo gusa kandi iyi modoka igira imbaraga, iteye neza, yaba mu mihanda y'imikuku cyangwa se imihanda ya kaburimbo, hose iragenda. Yitwa Range Rover ESV 2024 igura miliyoni 220. Mbere yo kurungubwira imodoka ya mbere ihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda, ngiye kubanza nkwereke indi modoka imwe gusa ihenze cyane kandi ikunzwe kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Iyi modoka ni nayo umusitari Bruce Melody agendamo. Yitwa Mercedes Benz G63 Barabas. Iyi modoka uri urayumva neza, yitwa Mercedes Benz G63 Barabas igura hagati ya miliyoni 280 na miliyoni 330. My brothers, iyi modoka ni nziza, iteye neza kandi iriyubaye. Ku mwanya wacu wa mbere imodoka zinze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda yitwa Mercedes Benz EMG G63 2025. Iyi modoka uyumva neza cyane, yitwa Mercedes Benz EMG G63 2025. Iyi ni modoka rwose uwitwa Mutesi Jolly agendamo. Igura hagati ya miliyoni 322 na miliyoni 400. Iyi modoka niyo ya mbere ihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ubwo ndabizutangiye kotse iva imodoka nyine wenda ya nyakubahwa perezida wa Repubulika igura ngahe? Ese nyine kubera iki atari yaje ku mwanya wa mbere? Mwibutse neza ko rwose zira modoka ibiciro byazo zo ntabwo wapfa kubimenya cyangwa se ntabwo akenshi biba byaratangajwe. Rero nyamuneka imodoka ya Mutesi Jolly niwe mukobwa wa mbere, niwe mustari wa mbere ugenda mu modoka zinze cyane, hagakurikiraho Bruce Melody. Abo nibo bambere bafite imodoka zihenze kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Birashoboka cyane yuko wenda haba harimo n'abandi bazwi cyangwa se wenda baba nyine haba harimo abandi bazifite, ariko abo ngabo nyine ntabwo tubazi cyangwa se ntabwo arabastare. Njya gutegura kino cyegeranyo nifashishije nyine abantu b'abastari kandi nkora research ku magugu cyangwa se ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Rero nyamuneka rwose izi modoka zose uko ari 10 nizo za mbere zihenze cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Cyoro kuva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Ivan, YouTube channel yacu ikitwa Ivatok Empire. Niba ino video wayikunze nuze kugenda udakanze, reka Imana ikurinde. Astra Visa, ciao ciao.